Danas se Sveta pravoslavna crkva slavi svetu mučenicu Anisiju, prepodobnu Teodoru Carigradsku, prepodobnog apostola Timona, prepodobnog Teodora Kesarijskog i prepodobnog mučenika Gideona. Sveta mučenica Anisija, rođena u Solunu od roditelja uglednih i bogatih i vaspitana u veri Hristovoj, osta rano siroče i sva se predate bogomisliju i molitvi u domu svome. Oduševljena ljubavlju Hristovom često govoraše: o lažni živote mladih, jer ili sablažnjavaš ili se sablažnjavaš. Bolja je starost, no tuga me obuzima zbog dužine vremena koje me deli od nebeskih. Potom prodade sve svoje imanje, razade niščim, a sam življaše od truda ruku svojih. Držaše strogi post, spavaše vrlo malo i neprestano suze prolivaše na molitvi. Kada bi je san savlađivao, ona govoraše sebi, opasno je spavati kada neprijatelj mu bdi. U to vreme izdade opaki car Maksimijan proglas da svak može ubiti hrišćanina gde vide i sretne bez suda i osude. Jednom izađe ova sveta devojka na ulicu pa ide u crkvu. Tog dana beše neznabožački praznik sunca. Neki vojnik vide krasnu licu, pa je priđe s nečistom željom i upita je za ime. Ona se prekrsti krstom i reče mu: sluškinja sam Hristova i idem u crkvu. Tada joj drski vojnik priđe bliže i počeo je bezumno govoriti, ona ga odgurnu i pljunu mu u lice. Vojnik je udari mačem ispod rebra i probode. Postrada ova sveta devica 298. godine i bio od hrišćana česno pogrebena, a od Boga u carstvu nebeskom vencem slavi uvenčana. Nad njenim grobom bi podignuta crkva. Prepodobna Teodora Carigradska, monahinja i poslušnica svetog Vasilija Novog, po smrti javila se svetom Grigoriju, učeniku Vasilijevom, i opisala mu svih 20 mitarstava, kroz koje je duša njena prošla dok joj nije pomoću molitava svetog Vasilija ušla u večni pokoj. Predstavlja se 30. decembra 940. godine. Sveti apostol Timon, jedan od 7 đakona i od 70 apostola, postavljen za episkopa Batarskog u Arabiji, da on propovedaše evanđelje i pretrpe mnoge muke od neznabožaca, bi bačen u ognjen, no ostane povređen. Najzad skonča raspet na krstu i preseli se u carstvo Hristovo. Prepodobna Teodora Kesarijska, posle mnogih podviga u manastiru Svete Ane, mirno se upokojila 755. godine. Prepodobni mučenik Gideon, poreklom Grk od vrlo bednih roditelja, u mladosti nasilno potučen, raskajan, odbegne u Svetu Goru, ode u manastir, gde u manastiru Karakalu primi čin monaški. Željan mučeništva za Hrista, on uze blagoslov svog duhovnika i ode u ono mesto gde se i poturčio beše i javno pred Turcima ispovedi veru Hristovu i naruži Muhameda kao lažnog proroka. Turci mu obrijaše glavu, metnuše naopako na magarca i vodiše kroz grad. No on se radovaše toj poruzi radi Hrista. Posle mu odsekoše sekirom sve prste na rukama i nogama, kao nekada svetom Jakovu Persijancu, i najzad ga baciše u nužnik gde predade dušu svoju svetu Bogu 1818. godine u mestu Turnovu u Trakiji. Čudotvorne mošti počivaju mu u crkvi svetih apostola u selu Turnovu, a jedan deo moštaju nalazi se u manastiru Karakalu. Boga moli sveta Anisija, sve klečeći i suze lijući: o Isuse Bože i Gospode, istočniče života besmrtnog, sokrovište netruležnih blaga, pomozi mi Bože, pomozi mi da do smrti ostanem devojkom, ko devojka da se upokojim i Tvojega carstva udostojim. Daj mi spase Tvoje blagodati, da za Tebe mogu postradati, da za Tebe ja žrtvujem sebe, želim biti žrtvom svome Bogu, o pomozi što želim da mogu. Bog usliši devu Anisiju.
i dadao je svoje blagodati, da za njega može postradati, sad u raju sveta Anisija, kao zvezda među zvezdama sija, kao angel među angeli blista, moleć za nas besmrtnoga Hrista. Rasuđivanje. Evo još dva primjera kako Bog milostivi pomaže u nevolji one koji se s verom u njega nadaju. Blažena Teodora Kesarijska beše rođena u velikaškoj kući i data u manastir Svete Ane na vaspitanje. Teodora se ne samo vaspitavaše, nego i podizavaše, spremajući se da primi čin monaški. Car Lav i Savrijanin silom je izvuče iz manastira i obruči za jednoga svoga vojvodu. Teodora se protivljaše braku svom dušom, ali beše nemoćna kao jagnje u vučnim šapama. Ona tugovaše u srcu, neprestano se Bogu moljaše da je Bog ne ostavi. I na sami dan venčanja, kada gosti pirovahu, iznenada dođe vest caru da su Skiti napali njegovu carevinu. Car naredi tome svom vojvodi da odmah s vojskom ide protiv Skita. Vojvoda ode i više se ne vrati jer pogibe u ratu. Tako se sveta Teodora oslobodi pomoću Božjom i kao čista devojka opet vrati u svoj manastir gdje se zamonaši i kao monahinja proslavi neobičnim podvigom svojim. Drugi primjer. U manastiru neuspavljivih beše jedne godine velika oskudica. Sveti Markel iguman dočeka jednoga dana neke siromahe i ugosti ih, pa im još štede dati i novaca na put. Upita Markel ekonoma manastirskog koliko ima svega novaca. Ekonom odgovori 10 srebrnika. Iguman naredi da svih 10 da tim siromasima. Ekonom ne dade svih 10 nego 9, a jedan zadrži za potrebe manastirske. I beše ekonom vrlo zabrinut za manastir, jer beše krajnja oskudica. U tome iznenadno posjeti manastir neki bogati čovjek i donese igumenu 90 talenata zlata. Tada vidoviti Markel dozva ekonoma i reče mu: evo, Bog je hteo preko ovog blagočestivog čovjeka da nam pošalje 100 talenata, no kako si ti preslušao mene i zadržao jedan srebrnik, zbog toga nas sveopšti promislitelj liši 10 talenata. Sozrcanje. Da sozrcavam sabor, lik podvižnika, devstvenika i devstvenica, i to kako se oni iz ljubavi prema Hristu odrekoše svega i predadoše dragovoljnom trpljenju, kako pobediše sebe svet i đavola istranom trpeljivošću, kako sad likuju u carstvu Hristom i nas svojim molitvama pomažu. Beseda o carstvu svetitelja. Ali će svetitelji Višnjega preuzeti carstvo i držat će ga navijek i dovijeka. Danilo 7.18. Poniženi i potlačeni u carstvima zemaljskim, svetitelji, večno će carovati u carstvu nebeskom. Posljednji na zemlji, oni će se kao prvi veseliti na nebu. Gladni i žedni i bosi i goli u carstvima prolaznim, oni će biti kao carski sinovi, nasićeni i obučeni u carske odeće u carstvu neprolaznom. Tuđini u carstvima truležnim, oni će biti gospodari u carstvu svom, u carstvu netruležnom. To je posljednje carstvo i upravo jedino koje se može nazvati carstvom. Drugo je sve prolaznost, privremena škola, obmana i sujeta. Za večno carstvo svetitelja regrutuju se na zemlji građani i svih carstva zemaljskih i svih vremena. To su sinovi i kćeri Hrista Spasitelja, deca Boga živoga. Oni od njih koji su se preselili iz ovog života u onaj i sada caruju, no još uvijek nije pokazan sav blesak i sva veličina njihova carovanja. To će se pokazati po drugom dolasku Hrista, sudije živih i mrtvih. Tada će se pokazati sav blesak i sva veličina carstva svetitelja. To je carstvo večno Hrista Boga našega. Tome carstvu neće biti ni smene, ni kraja navek i doveka. O Gospode Isuse, strojitelju carstva svetitelja, smiluj se na nas grešne i pripremi nas za carstvo
večito carstvo svetitelja tvojih, tebi slava i hvala vavek. Amin.